Kolo ukuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kona channel yakhe hamba phambili inkezo mina kuveza ntuthu ngakho mali bathi ilaspo namagumede mhlabe uma ukuthi usemusha like kanzo phinde ngicela uyenze short wa subscriber ungakhohlwa ukucomment ngana kwethu nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu odabeni siphezulu kwalo sike sakhuluma ngalo udaba oluthinta lapha nomsakazi Khozi FM uDj Sgqemezaa kanjalo futhi nowaye ngumsakazi Khozi FM Ngizwe Mchunu osengu-president of the Bhinqa Nation laphana ke lensizwa ivela khona deleka laphana uDj Sgqemezaa kuzwa ngemuva kwevideo lapho Ngizwe okanye laphana uDj Sgqemezaa ekade athandazela khona omunye ke wabazalwana lensizwa ke yasiphawula ngalokho uDj Sgqemezaa usevele waziphelela lapha ekhasini kuzwa ngemuva ukuthi eqale phanyeka ivideo ekade kukhulunywa kuyona uNgizwe Mchunu waselandelisa ngamazwi athi ke kuthiwa ugadlela uNgizwe Mchunu kimi abamaze bamtshela we pray for him he will surely be delivered but akhumbula ukuthi ke John 1:5 uthi the light shine in the darkness and the darkness comprehend it not and in the realm of the spirit when power meets power less power must bow kwale kanjalo ke lapha insizwa uDJ Sgqemezaa kade ephangela khona owaye ngumsakazi Khozi FM Ngizwe Mchunu mhlawumbe ngalo kwethu uma uthi ubungakayiboni le video akukhulunywa khona uNgizwe Mchunu uzophinda futhi ngikudlalele okwakho nje ukwenza short ya subscriber nokhohlwa ukucomment and like kanjalo futhi nokushare kukhona ukukhulu kunakho konke mina ngenza ukuthi ngelasibone sengiphuma kanjalo ngiyanithembisa futhi ngiyabuya nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu hayi umhlaba nento zawo hayi ngiyakubonga hey uChemezaa usekhutha upresident wazwagela ha hey uyena labadoda osesiqhamu lapha kulezi inkulumo ezakhayo usenomoya bazigqebeza okwelapha abantu spiritually letelela ethiwe spiritually healing hayi ngiyisekela amagama emxhobayo hey mana shembe usenesonto yini uSgqemezaa madoda noma indlala usondelene naye ke ngiphuthume noma uthandaza impela nama ngibeka isandla Nkosi yami